Lumarak-rakta ayan kinlangin-langin tasikat na luwag anang baybayan sanat na ang mundo wag ka manay ken ka makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pangumusta uray na nasakit pilit nga awatek panutek nga sikat ay ayatek pinunpunwak nagkukurangam kanya tinepelak di kumura tsak impaka imbes ngay aywen nagsaan ta indadanes na basta ka din tinapuno agyan. Ayan, hello kaya Madam Aileen Lungog nga madama po nga buy-buy iti programa tayo tang Rabi kini Ma'am Erlyn Darafanan. Hello Ma'am Erlyn Darafanan, yung bagong oras mo. Saan kumaasya ipapasulit lumarak-rak taay at langin-langin tasikat na luwag anang baybayan sanak na ang mundo wag ka umanay ken ka makita na iti maminsan umanay ken kan tawag ken pangumusta uray na nasakit pilit nga awatek panutik nga sikat ay ayatek pinunpunwak nagkukurangam kanya indepelak iti kumura tsak impaka imbes ngay aywen nagsaan ta indadanes na basta ka din tinapuno nga agyan. Kasano nga ipatek ko ikas ken ka patirak ta puso ayat ko jak marik na patek ko jak marik na tadungog kasano nga jak ko